Айдабат, шундай барат. Кече күн туылган болсо, бүгүн туылган болсо, түнчүндө. Кандай жүрсүң? Ча. Эки уюм бар. Жакта эки торпок бар. Бука. Кичинекей. Буну түнчүндө саат 2-де тууган буну. Ошон үчүн уктабай, чарчап жүрөм. Курсагы ток экен бунун. Uydu berdim aga, 5 yıl, 5 yıl. Uyum уже 6-cı yılda tuğan. Dedi sarı uydu olsa Araplar alıp vergen bana. Oşo bir uydan buka, iki bukanı sattım ben. Bukanı satam, çöp alam. Önümde bir buka var. Satam, çöp alıp koyam, cem alıp koyam. Oşo. Süt de 30 litre tapşıram günde. Ben 56 yılkımın diyor çö. Anan bunu oylaba ki arak içip жүрчүмүн diyor ki çö. Бирок иштегени иштечүм постоянно diyor çö. Анан немножко ооруп калып, зрением начар хуже болуп атып, анан аракты таштадым. Буну аракты как таштадым, сразу аялым баланы мага таштап кетти. Бу аракты таштабат, эми карасын баласын, баласыны деп. Анан тиги иним келди, мамам каза болгондо. Anan inim менен жашадым, үчөөбүз 1 жылдай. Анан Araplar geldi, uyap keberdi, suyunup kaldım çö. Süt içip kaldık, ayran içip kaldık. Şu menен жашоо, şu menен iyi идет çö. Balam. Rasu. Berkel. Tanışayım деп атат siz менен. Berkel. İyi suda. Tinç otur. Boldu. Erkalanma, boldu. Bu meni inim bu. Bu inim bak hele. Ha yok, jüt.
Ya потом çay verem, yer. Çay içersen yer. Azır çay içesine. Ha. Sok içesine. Yer. Bekle. Hanım bek. Thank you. Ama yiyorsun sen, ne yiyorsun? Bağlı. Ne? Şunday orusu var. Emedet gelem de kolu. Ne? Oşunga jakında pap gelse oşunda kaltırabay kalat. Bak hemen. Tokta sok içesin, tokta. Ben sok koyup vereyim. Bak. Bak. Sizler verseler mi? Ben versem al etken. Siz veriniz. Ma. Siz geçin ayın belki sok budete ile çay. Ne ya? Evet, Çay buzu, çay. Şöyle oturasın diye bir yere oturasın diye. Bak özün orada otur Gel da bir bak. yere otur. Orada bir yere oturmaya ver He. aslında. Gel orası otur bir yere. Kaltıramaz ya. Ne gidiyor da tabii. Tövbeden yürüp çarçayım ben kilisine çarçayım. Anan saat 7'lerde ya o mal gelgende sayım. Çok sırası gelip jatalım. Bular jatat kino karap men ukta verem. Kino görüşürüz. Da. Gözünüz kançarında hazır gündüz görüp ne güzel. Bir küçük görettim da mal svetli. Тень вот блин вот так. Жолда чуть-чуть görüm. Зеленая, красная ошол. Gündüz. Ha? Gündüz aşağında yollar. Gündüz da karanlıkta вообще görmedim. Karanlıkta svet bile вот lampochka görüm oldu. Penç baka. Tekte kızı gelip, tigi bu gelip, tavaşı bu geldi şu. Anan ben aytdım çay, ben bekta почти 30 yıl çekip sizlerdi, jeringerdi karadım anan. Alsaňar tiyaktan özüňördi algılam, o жерди kaltırgalamaga dep anan tigini algan, bunu kaltırıp ketken maga жазды. Onu endi ertemden kaynagan suyu kuyup, запаривать kılıp anam berem ertemden. Osa депутат bolsa, osa barıp kalganda, sen yutup balamdan kantip jüresin deydi. Yok kantip jürem, ot jürem. Sağa bir Araplar gelip, uy alıp bereyim, karay alasın mı, yok mu deydi. Men fermada işlep jürgem dedim, çüçüt. Doyar bolup, tigi skotnik bolup işlep jürgem desem. Alıp bersem ço, sağıp özün karalasın mı, karayım dedim ço. Anan bir aydan keyin karasam, alıp geldi, uydu. Anan oşo menen gittim, oşoga rahmat, oşo Bahtiyarga. Ata Bahtiyar jok bolsa 3000 пособиям meniki, bunuku, aga eştekege жетпейт получилось. А қазір все хватает, иногда даже кофе içip қалабыз чо. Кофе, мофе, колбаса жеп қалабыз чо. Үйüm күйіп кеткенде да типальник болчу, типальник ал эме. Өчүрбөйт да эме.
Анан суу коюп унутуп калыптырмын. Анан кайнап суу түгөнүп, анан ичи эрип, шнур күйүп, анан жанында баягы тряпкалар болчу. Ошолор күйдү, диван күйүп кетти биринчи. Анан балдарым экөө да күйдө болчу. Анан чыгып келип бакырышып, анан эшикти ачсам уже там все. Конкретно ичи күйүп атат. Септеп газды чыгардым, чтоб не взорвался. Газды чыгардым, анан балдар барып пожарныйды чыгарды. Анан пожарный келгенче уже жарымсы күйүп кетти. Анан келишти, депутаттар, тиги айыл өкмөтү келип карап кетти. Анан арабтар менен кайра жолугушуп алар, анан сүйлөшүп, эмне кылалык, давай үй салып берелик, эмне кылалык. Муну оңдойбуз деген биринчи. Анан карап, бул оңдогону жарабайт, лучше жаңы маяка салып берелик, давай дедим. Салып берди анан буяка. Дайын будет. Bunisi үйрөнүп калган. А ты майды алып келчи. Тартышып коеюн. Мен өлүп калсам, кызым бар, атыякта карындашым бар, баханы караса. Bunun özünün үйü var, malı var. Gülnaz karayt bunu. Дальнейшем, если мен кетип калсам. Аны я уже не знаю. Главное, буга калды, вот есть все. Ошону кылып койсом, там уже легче. А если вот үйүң жок болсондо, документи жок болчу, ана ошондо жаман да. Мен өлүп калсам куда? Кызымдын үйүндө тура албайт биякта.